siku ya leo I'm a preacher of the word of God and I preach the gospel of peace. Na huaga na humbiri na ambia watu hivi that there is nowhere else you can ever find redemption if it is not in the cross of Jesus Christ. That is why kanisa zote zinakuaga na msalaba, because the cross is the foundation and the source of all Christian faith. Bwana Yesu asifiwe sana. So we thank God because of you, kwa sababu ya kushikiliana pamoja nasi. I acknowledge you so much standing in your presence. Sikuwahi fikiria naweza kuwa nimesimama mahali kama hapa. So I feel so honored. And thank you for standing for us and even kutusupport na kutushika mkono, because we are the prodigal sons wenye wamekubali kukuja back to God. And I thank you for the project that tumekuwa nazo. Natoka kwa Rayani Parish ya Nyaga na kuna mavijana wangu niko nao. We are in that program and bado tunaendelea kusoma. We know that we are going to achieve, and all in all tushikilie tu, and we know that we are going to succeed. With Jesus Christ on our side, everything else is going to be possible. Na mlirais kitu moja, that whoever loves silver will never be satisfied with silver, nor he who loves abundance with increase. All this is vanity, but the only thing that can satisfy a human soul is Christ Jesus in your spirit. God bless you so much, and God do you good. Tumpongeze kwa makofi mara tena anapomsalimia mgeni wa heshima. Na sasa anahubiri. Kabla sijafunga na kijana Njoroge, kabla sijafunga naye kuja hapa, tuko mgeni rasmi, naomba unikubalie. Naomba unikubalie nikuletee wapenzi wawili ambao wamekuwa kwa madawa kwa muda mrefu. Kuna Fidelis ambaye amekuwa kwa madawa zaidi ya miaka 2 na Kehara Simon zaidi ya miaka 10, na sasa wameamua kuachana na madawa, na hivi karibuni watakuwa wanafanya ndoa, watakuwa wanafunga ndoa mwezi wa 4 katika PCA Rehab. Wapi makofi, shangwe na vigelegele yao. Na nitaomba mgeni rasmi awasalimia, awapongeze na tupigwe picha kwa pamoja. Tuwapongeze kwa makofi wapenzi hao wawili, na natumai wale ambao tuko hapa tutapata nafasi ya kuhudhuria harusi yao ambayo itakuwa tarehe 6 mwezi wa 4 PCA Rehab. Kwa hivyo tafadhali ukiweza utaweza. Njogona tafadhali tumalizie. Urega. Zikayo komwe na ukimwamire zikayo. Dorcas mwega. Yule tukenete wa mbere ni gukuona guku. Tuturite twireirwo tutirikwo kuona handu. Ni wa mbere ni ndakena muno. Ni jo no ri gathi. Yuga ni ari kindu githako. Egio. Mutaka bio. Wakere ni gucokeria ngatho. Wakere ni gucokeria ngatho. Tondu tiganiwe. Ona kiamea matingire oira wi Ngai. Ni ndi umwe, ndi muira. Gogo kuongiona titatu njorete. Ici ni ndawa iria ndanethesa. No rimwe ndakirire ngita kamucemanio. Ndari mwanake mwega muno, mwanake wari nginya na family. Muci muthaka muno. No ni undu wa kuingirwo ni ngoma ngianjia ndawa. Ndawa ndicinyuite miaka 4. Gwithesa wega. Ni ona mathi ndi gukuhe ni tungicemani nawe. Uthiri undu kanga gukuia ni hau hau. Jera go thutha-inĩ tu wewe mutumia wa deputy president ndiũĩ nĩ ndawa no gĩkeno gĩakwa nĩ kĩmwe tu mũnyitanĩire na hunjia mwĩna o haha tiga nĩ inyuĩ gũtũthara na kwa tũkingĩrĩ haha nĩ ona tarĩ ngĩngia kuo last year aba kwari ũrĩa kũrĩ no thaa ici nĩ ũndũ wa methadone ĩno haha ya karũri andũ no mamĩhũre mũno no niĩ ndĩ mũira wa niĩ ndĩ mũndũ ũmwe ũrĩa ũhoreire kũndũ kũu ndĩrarĩ kĩndũ kĩũru ndĩrĩ andũ aingĩ ao na matirendaga kũnyona tondu wanyona urona muici ukona thina no ni undu waku mathi ugwita mathi tondu wi mami mathi ni undu waku nikio tukite hana nikio twi haha na niguo guo na turaigire atiriri tugukunyita guoko mathi ni ndi gucoka na thutha ringi kuu ni kwa ngoma ndirari riu ndirenda guthie kwa Ngai.
amare twadi ga jitago John Njoroge kana baba muturi ndugata ndi wa Pastor Mishek na ni muthuri wa bata tondu tiga ni Pastor Mishek ni ndigukwendia ndiraria na ithako ndigire muoyo jeshi kana mutu uyu guo na bana ne atunyita na madire bio bio ona angi matagitikagia ni nie majuragia ni kiweki na twiragwo kundu tingiuma no ume ugitikia na wihoke no no nduria koguo kindu nie ngimuria vijana tokwira mathi uguo muoniei etagwo maingi na maingi kwirwo ukamathi wone twirana kiigana rimwe manathire Rehab na ni aya mathiragia kaundu angitwikira thengio. Asante sana, tumpongeze. Thank you very much, Your Excellency. Asante sana. Baada ya mawaidha tumefika tamati ya kipindi hicho. Mgeni wetu rasmi, naomba atakayezungumza kwa niaba ya viongozi wa kidini, Mchungaji Nguge aje hapa, atawatambulisha kwa dakika moja kisha azungumze kwa niaba yao wote. Your Excellency Pastor Dorcas, Your Excellency Deputy Governor Honorable Wamuratha, all the MCEs and the DCC, our fathers of the Lord and Mother, Bishop Margaret Shongari, Bishop Cleopas, na wengine wote walioko, Bwana asifiwe. Your Excellency, tuko na furaha sana kejarie na gikugu kuni gwa Gikuyu ni undu uria Ngai akuhutitie ngoro yaku ukarora kiriro kiria kibururi uyu uria ngoma abangite kunina generation kuhitukira kunina anake aya nawe ugituria maru ukihoya Ngai akuhe ogurio uyu ati Shaitani ni kunina rani na bururi akungite rungu no ugiukira ugitwita turi ahunjia a bururi wa Kenya ugitwira tuona twaga gukira na tuhingure makanitha na tuhunjie na tumaririe generation ya bururi uyu ni guthira irathira na Your Excellency ngenda gukwira gugu Kiambu ahunjia ni mokirite sub county ciothe 8 na kiriro kigu kaigwitaka thini wa 47 counties and especially Korea Association of Pentecostal and Evangelical Church of Kenya iri kuria we ni we mutongoria witu ta patron maundu maria waturire twike ni tureka na turathoma verse thini wa Luka 4:18 iria yugite Jesu okire kuohora aria mohetwo na aria mohetwo ni aya ugitwira tumohorithie na kumariria no guo tureka. Ngai akurathimu muno Your Excellency. Ingenda na hinya muno ku introduce sub county chairman aria twina thini wa Kiambu kaithiri murugame muwifuguo all the sub counties, all the 12 sub counties murugame muwifu the chairman so ni sub county chairman wa Juja, sub county chairman wa hapa Kiaba acio ange gwiciria mario guku uguo magichera cia tuma na kanitha-ini kumanagia na hau twina bishop wa national chairman wa Beura na keno turatuthania wira nake Bishop Munga haria ya kurathime muno twina professor Muthui uria gukwiraga akoretwo akiruta wira muno Machakos na mutumia wake ni aguthomithia kuria Alliance High School haha ni aruta wira mwega muno na father charame haha Ngai amurathime muno ni undu wa mahoya manyu mara muteithiririe secretary gukorwo agituhoera na kunyitanira hamwe na ithuĩ so kumanagia na hau ingĩenda kunengera DCC nigetha athie na mbere. Ngai amurathime. Asante sana Excellency
ambaye ni mgeni wa heshima wa siku ya leo. Tuko na furaha sana kwa sababu umekuja kutembelea, na kwa sababu ya wakati